MTV. Selam cemaat, siz Tat Mustafa kanalında efirde jırlauı kitapşırığı. Hem onun alıp barıştı, min Rifat Zaripov. Berengalı'dan kaçıp geldim hali. Rehatlenip yol etip jırlauı kitapşırığını uzdırık. Küter hali Berenge, idegiler alsınlar. Berengene men basıp tөгül, istelde kelişmiş keningine şarkı yaratam şu. Anlagasızdır demek, men bunda uzakka motor ettirip birleşip uzdırыбыз. Hazırgi konaklar bilen de tanışıp uzigali. Logika ol maşinadagi karbürator kebek. Yerler anın qayda ekanin bile, Emine hatın kızının anın turunda işitkeni de yok. Bugünkü konaklarımız bizning Tatar istirasındagi bütün jırlarında yattan bilgeninde bile biz. Emine logikalarını tekşirip qaragani birgalep, intuitsiyalari neydi eken, sabırlar mı, sizlerler mi? Birgalep qalitermiz. Bugünkü konaklarımız bizning Tatar radyosunun alıştırgısız DJ'lari. Barşalığız bizning o'ng yoqlab Ayva Sadirov ham Gulnaz Safarova. Urra! Nihaller dostlar, neler jimirip yatasız, neler fırasız, sile güzel. Biz üçlüyüz, oturabız. Hem kadın kızlarının logikası var. Hem onu bugün delilleyeceğiz. Gülnaz tarafından oturabız deyip aytып ötеген ишиктер. Менә мондый кулны менә шушы рәвешеңә күрсәтәсе килеп китте. Хәлләр Аллага шөкер, килдек программага, менә шушы безнең белән бер төбе астында эшләүче егетләргә күрсәтергә чын профессионализмның нәрсә икәнлеген. Bizning eng tiki kişiler. Mında bugün şundan da şın yarış bulacak dostlar. Mına bizning o'ng yoqlab kimler ekanini ko'rdingiz. Sol yoqlab o'tirar şulay. Siz bilgan, siz yaratgan, siz ishitgan yigitlarimiz Ramil Sharafiyev ham Abri Habriyev. Dostlar, kayflar nechek? Allah'a şükür. Mene sizge ko'rsatirga keldilar, biz qarab o'tirishga keldik. Siz tomoshachi bo'larkanlar. Yo'q, bunda tomoshachilar bizning televizor qarşında divanda motor ettirip oturacaklar. Biz alarını şakkatırlı ettirip oynarga tiyiş, bildirga tiyiş, kızık bulurga tiyiş, ciddi de bulurga tiyiş, öz orunları var. Şuna göre dostlar, baştan oyununu başlar aldığından kaidelerini anlatıp uzası kele. Siz indi komandalap kelgensiz, her bir komandanın özünün ismi bulurga tiyiş, divizlar indi kuşturup durmabız. Yangadan sizge müracaat etem, siz komandaga isim kuşarga tiyiş bas, özünüzge tügül. Kündəşlərə. Siz özünüzün kündəşlərinizə isim quşarğa teşkilasınız. Uyladınız mı? Uylab geldiniz mi? Əzir misiniz? Sizə söz. İndi isim verəmiz. Bu егетләргә әлбәттә беренче чиратта гадәттә көтәбез безнең командаға берәр нинди куркыныч, тәмсез, ямсыз берәр исем кушылды. Ләкин егетләр безне бик хөрмәт итәбез. Бергә Яратабыз коллегаларны. Шуңа күрә сезгә шундый яхшы исем уйлап табырга булдык. Сез бит инде радио вәкилләре, радиода шиз шуңа күрә sizge degen atama, sizge туры килеп торган исем Гөлназ ничек әле? Radioaktiv yigitler. Кыскача Рая. 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 Менә бит нинди матур күркәм исем куштар. Сез монарга канәгатьме? Әлбәттә. Әлбәттә. Radioaktiv yigitlar, qisqacha Raiya komandasi. Abri Habriyev ham Ramil Sharafiyev, Tatar radiosuning intiqa DJ-lari. Abri Habriyev Tatar radiosuning oq soqollarining birisi bo'lsa, Ramil Sharafiyev da ul soqollar hali o'sagina. Abri uylangan 2 bola tarbiyali. Ramil bunday kelajakka umidlar bog'lovchi bo'ydaq. Oilali kishining ham bo'ydaqning logikasi to'g'ri kelami? Qaysisining zihni aybatrak? O'yin davomida bilirmiz. Ana хәзер безгә берәр нинди ямсыз исем кушып кына карагыз. Sizge uyat bulaşa. Biz indi Сезгә штраф булачак. biz başta teге bular bizni misqil etirler дип уйладык да. Bizga kişiniki şekilde kildirik ittilik isim tabırlar diп уйладык да. Şuna göre aldan uç itip Тотайда исемне башта Алдан ачып шикелле бирә. шәкләрендә başta ушитеп. uç itip diп isim kuşmakçı, uç itip kuşmakçı. Ondan sonra uйладык да yara alap olamaz. Biz bitin yaxşı kişiler ikimiz de her vaxtda халыкның күңелен күтәреп эшләдек, кайфын күтәрер өчен үзебезнең кешебезне тоттык дидек дә. Әлеге ике асыл кешене берләштердек, чөнки аларны берләштерә торган бер фактор бар. Ул да Кышкаравылы. Кышкаравылы. Так. Biz аларны ничек эшләп уйладык? Кышкарбаш тәлгәш дигән авыл. Нигә кышкарбаш? Кышкарбаш, тәлгәш? Ике башта кышкардан чыккан, кышкарбаш. Әйбәт. Нәрсәгә тәлгәш? Алар икесе дә һәр вакытта бер тәлгәштән асылынып торган шикелле гел концертларны бергә алып баралар. Шараларда бергә, монда да бергә.
Qışqarbaş Təlgəş komandası. Ayvaz Sadirov һәм Gülnaz Safarova. Tatar radiosunun һәм гомумән татар шоу бизнесының танылган алып баручылары. Tatar Jara festivale indi ничә ел аларсыз башланмый да, тәмамланмый да. Бу командада беренчелекне яулау өчен барысы да бар. Айвазның укыган китапларын яттан белүе һәм Гөлназның бар Instagramны 2 минутта айкап чыгу сәләте. Айваз белән Гөлназ ызгышы бетмәсә, җиңә дә алырлар бәлки. Мен инде Тәлгәш дигәч Гөлназларның теге нәсел кушаматларын каян белгәнсез икән дип торам. Шәмәгать, монда безнең әле исем кушканда гына бер ярты сәгать вакыт узып китте. Уен башлангач ничек булган? Әле алар түгел, мин дә белмим. Шулай итеп исемнәр билгеле. Райы белән Кышкарбашлар Кышкарбаш Тәлгәш. Кышкарбаш Тәлгәттер ул. Кышкарда Тәлгәт айва. Ансы башка кеше аны. Дуслар, инде исемнәр билгеле. Хәзер һәрберегезгә урыннан кычкырып булмый. Инде генә уенда танысагыз да, җырны танысагыз да, уенны дөрес итеп, дип тә торып басасыз түгел. Һәрбер кешенең, һәрбер команданың үзенең сигналы булырга тиеш. Менә хәзер иң беренчеләрдән булып сез куштыгыз бит. Алар куштылар. Хәзер сез аларга бер сигнал уйлап табырга тиеш буласыз. Җитә булса кычкырырга тиеш буласыз сез алар кушканда. Һәм сез дә аларга шулай ук ниндидер бер кычкыруган тавыш кирәк булачак. Әлеге сигналны әбри итәчәк. Соңгы арада Instagram шилтәрендә ихтыярсыздан барлыкка килгән минем бер сөйләм теленнән чыгып, аларның сигналы Оня. Оня, нәрсә чыгарырсың дисең әле бүген. булган соң, Оня. Ане, Менә име? шикелеп чыга. Гөлназ бит Ә, мишәр тамырлары да бар. Ане, Синең әйе. өчен ул гадәти эш Гөлназ. Гадәти, нормаль, Аның кая килеп чыкканы монда мөһим түгел, сезгә икегезгә дә бергә Оня дип кычкырырга кирәк була. Әйдә, Бер, бер- ике, өч. Оня! Без уйладык та, име? Уйладык дип инде бик озак уйламадык та. Радиоактив егетләр булгач, тавыш бит инде ничектер аларның командасының исеменә туры килеп торырга Әйе. кирәк. Радио чыгара торган тавыш булырга тиеш. Шуңа күрә сез Да буласыз. кычкырып карагыз әле шулай дип Кычкырып. икәүләшеп. Әйдә. 1, 2, 3. Менә. Менә дуслар, Менә. инде командаларга исемнәр дә билгеләнде, тавышлар да билгеләнде. Әйдәгез, беренче турны Аллага тапшырып башлыйбыз. Әйтеп дуслар, беренче турны башлар алдыннан мин инде һәрберегез белән дә әкрен генә берәр сорау булса, биреп булса да сөйләшеп алырбыз. Беренче сорау Айвазга булыр. Ул Татар радиосының баш мөхәррире Айвазга түгел, хәерлектә Австралияны алып баручы Айвазга шундый сорау бирик әле. Сез инде үзегезнең тапшыруларда төрле проблемаларны хәл итәсез, әйме? Ә менә гади халык шалтыратып сездән ярдәм сораса, ничек ярдәм итә аласыз? Ярдәм Акчалата? нинди ярдәм итә? Теге миңа акча кирәк иде. Мин батып калдым. Менә шундыйларга сез ярдәм итә аласыз. Берәрсе бензин бетте дип. Бер проблема булды, дөресен әйткәндә. Узган сезонда бер ир-ат шалтыратып, мондый проблемасы барлыгы турында әйтте. Бу мужик яши икән үзенең хатынының әнисендә һәм моны кысырып кындар көн саен. Шуңа күрә егетләр, кызлар булыша алмасыз микән? Миңа нишләргә икән дип ярдәм сорады. Без инде бөтен радио белән берлектә һәм барлык тыңлаучылар белән берлектә аңа ярдәм итәргә тырышып карадык. Ләкин кемдер ул телефонда сөйләшеп торганда аның трубкасын тартып алды да, нидер хатыныз тавыш чыкты да, башка Сез булмады. өзелде, ярдәм итә алмыйча калды. Мескен исән сау. Менә әгәр безне эфирдан күрсәгез, менә Айваз аңлатты, шуңа күрә Айвазның ярдәмчел егет икән аңлагансыздыр. Айвазына түгел, хәтта барлык татар радиосы егетләре, кызлары. Аңлашылды. Әйдәгез, уенны башлыйбыз. Уенның кагыйдәсе булайрак, беренче турда хәзер 3 сурәт барлыкка киләчәк экранда. Экранга карап, шушы 3 сурәткә карап, игътибар белән, шушы 3 сурәткә карап, нинди җыр икәнен сезгә аңларга кирәк була. Әлбәттә, инде урыннан мин беләм дип җырны да кычкырып җырлыйсыз түгел. Баштан үзегезнең сигналларыгыз бар. Шул сигналлар белән кычкырышлы, аннан соң гына аңлатабыз. Карыйбыз, игътибар экранга. Менә 3 сурәт. Монда нинди җыр яшерелгән, нинди җырчының җыры бу? Кычкыра. Кыра табиб һәм Абыда башта кычкырганнар соң логиканы эшләргә битиме? Әйе. Алайса, "Оня! Оня! Дип беренче Оня!" безнең. Гөлназ, Әйе. мин кычкырдым, хәзер иң ахыры сиңа калды, әйдә. Әйдә, нәрсәдер кычкыра? Кычкыра, име? Әйе. Кат итеп кычкыра. Бу табибмы соң инде? Бу нәрсә соң? Юк инде табибы бу кычкыручы Тыңлый, кыз. кычкырам. Аннан соң Тыңла- йөрәк. Тыңла. Синең өчен кычкырам. Сайра сандугач. Тыңласын йөрәгемне. Тыңла, ишетсин. Ишет син йөрәгеңне, әйе. Тыңла сандугач. Сайра сандугач. Сайра сандугач, ишет син йөрәгемне. Ләкин бу сандугач Сезнең түгел. фикер. Тыңлашы сандугач тарадан тарадан. Менә ике команданың да фикере булды. Игътибар экранга. Так. Сандугач.
Apellasiya necha kun ichida qabul etiladi? Birinchi javobni qabul 2 oy ichida, 2 oy ichida. Alloh bersa biz Biz tegishli organlarga yozib solib Aydagiz sudlashmishagina birga bir etib nechta bo'lsa hali balki o'rinda hal etirmiz. Bo'lur Ayvaz. Haliga 10 ball sizga. Davom etamiz. Bunda boshqa qishqirgan kerak ekranga. Versa bu. Bu Firma. vokzal, Boshdan qichqiramiz signallarni. Elmender, Yo'q, Qishqarovul deganda ko'rasizmi? Qishqarovul narsaga diraymiz. Avul, Firma. Avuldagi Elmender. Fayerfir bo'ldi. Men birinchi. Yo'q, Vanya birinchi bo'ldi. Vanya. Qo'ytamali eldirmishga qo'ytamali shu. Молодец. Shuni biznikida. Iqtibor ekranga. Молодцы. Mana bet 10 ballni hozir sizning komandaga berib qo'yamiz. Davom etamiz biz. Pullar. Pullar, bismillah. Bola. Bola. Bolam. Sening ishing deb bildirib. Bunda bola chiqdilar. Abri pishildi boshladi. Ankamning dog'alari. Kim boshqaradi? Salovat. Sizningcha? Shuluq. Biz 10 ball bersangiz biznikida shu. Ayya shu endi bu shu. Ayshirlab ko'rsating sen. Qaysi yerida, qaysi yo'li bu buni? Boshdan anlatamiz. Toshlaman, kay toshlaman. Alisha toshlama deganda qo'lini suzgan. Toshlama olay bo'lmaydi, toshlamadagi shu pishilagina. Yo'q, Yo'q, tashlama вообще. Tashlama skidka bo'lar. Bunda skidka bo'lar deysiz. Shulay deb 10 ball yanada sizning komandaga. 20ga 10. Davom etamiz o'yinni. Shiratdagi Sanaku salabas. Olma. Bosqichda ay. Mashina sori deganmanda? Royazga shirish bo'lmaydi. Bu endi bek yengil qorov bilan aytib bo'lash. Ana, Gulnaz. Kim ali bu? Sen bilaroq chiqirdim Yo'q, Royaz degan qora. Royaz? Olma kabi qizarasin, yaramida qorarga. Royazning klibidan Gulnaz. Otni tanib oldim men Royazning Yo'q, klibini. ansonlashma. Ola ish oylig'ina bo'lmas edi u. Qora, olma kabi qizarasin, yaramida qorarga. Bunda shunday rehat do'stlar, mana radioni shaqirsin. Nega Olaysa Royazning suratini qo'yganlar klibidan? Bunda klibidan gap Biz Royazning shu jiri deb o'ylaymiz. Olma kabi. Olma kabi qizarasin. Ha, sizning fikriniz nechik? Shoulder endi Oyoq biznikida. bilan endi. Bunda shunday rehat bir-birine qo'shilib qana o'tiralar. Shouldermi yo'qdirmi ekan ekran ko'rsatay Ko'rasizmi endi. bizning bir. To'xta, Aniga Royazning klibi. Royazning klibindagi shunisi bilan. Bunda qaysi klipdan Yarar, bo'lsin. Shulay deb do'stlar biz birinchi turni motor etib qiziq etib yurib chiqdik, ko'chamiz ikkinchi turga. Do'stlar, ikkinchi turga ko'char oldindan endi men sizning haqida ozgina murojaat etib, Ramil do'stim, Tatar radiosining bo'ydoq yigitlarining birisi sen. Uylanmagan yigit. Uylanmayacaksin-da. Mendan Telef qoldi. Bundan so'ng endi planlar bormi? Planlar haliga ko'rinmaydi. Yiroqda adiralar. Молодец. Endi qizlar umuman senga o'xshaydi. Eng birinchi sifatli bo'lgan tegishini albatta u Tatar bo'lgan tegish. Ham ondan so'ng nechik biz ko'raring. Tartibli bo'lsin. Menga yaragan kishi bo'lsin. Sir bo'lib qolsin. Ismini ayting, menga Oygul shu degan so'z. Rahim Ramilni kishiga kulmak kesin. Mana bunda do'stlar shunday raqat bir kishidan so'raysang, to'rtavlashib javob beradilar. Bu komanda Bu degan nima? radio bu. Tatlostova kanali radio bu. Ramil, fikring anglashildi. Bek zo'r rahmat. Hozir endi ikkinchi turning qoidalarini ozgina anglatib ketam. Hozir ekranda shular turli so'z tizmalar chiqashaq, u bir shirdan bo'lirga mumkin. Ikki shirdan U bo'laman. durustda chiqmasa mumkin, boshi orqali aylangan, butalangan xotin qiz logikasi shakllanadi. Shu bitta narsa. Mana shuni qaraymiz, kuzatamizda ham nindi shirdan ekan bu so'zlarni. Qishqirgan kerakmi? Siz to'g'riga ish. Ana deb tushungan kerak. Mening ko'z Anya deb albatta. qarayim. Ko'z ko'rmay olg'arab qarab o'tirsam bo'ladimi? Alg'araq qarab o'tirsam bo'ladimi? Shigar ko'zlaringni degan lupag'ni. İxtibor ekranga do'stlar. Padişahım diye. Men bizirda bor ekan bu padişahım diye deb jirdi. Kim jirdi? Bu Gulnaz yerini aytib turgan so'z bo'lmasin bu? Padişahım diye. Bilmayman bu yerni. Padişahım bo'lmasa mana olmamın degan. Peki Olmamın. Buni ne padişahım deyip Züleyla Türkmen'e jirdi. Bir de Leysen Mahmudova o'zligini. Aha. Sizdan Kuyin istami sening kuyi? Yo'q. Sen bek qishqirma hozir tegar. Sen bo'lmasang padişahım diye olmamın. Bu bir jirmisan? Bir jir. Sen bo'lmasang padişahım diye olmamın. Ikki shirdan bo'larga mumkin, bitima tegasa sen bo'lmasang, mana tegasa ikki shirdan. Biz sen bo'lmasangni bilamiz, qolganini bilmaymiz. Canım. Canım. Sen bilmasang menda Bular birinchi pishildadi. Onya sigina. Latifov, Dina Latifova.
Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сез безгә ярдәм иттегез. Biz o'zgartirgani signalni. Biz sizni yaratamiz. Rifat, biz signalni o'zgartirgani. Siz o'zgartiramiz. Biz kuch deb kerak. Biz durustlik. Ularga mana bunday tovush bo'lacak. Tovush yo'q. Bilgashtir. O'yin qizg'anan qizlar bizda raqat bizda Bo'lak ko'ngilli. bo'lsin bizdan, bo'lak bo'lsin. Bo'lak bo'la. Sadaqa bo'lsin. Bo'lakda bo'la, sadaqada bo'la. Endi siz berib. boshlab jiberdingiz, siz davom etdingiz. Shu 10 balni durust tugal etirib bo'la bizda 5 ball. Mana bu durust. Yara. Davom etamiz. Ketdik. Sog'inib suylaringga. Endi shunda bor ekan. Sog'inib suylaringga. Sağınıp suylaringga. Biklab. Vola! Landosh Nigmatjanova Biklalim, ko'nglim yuragi biklarini. Ko'nglim turlarini. Teres. Landosh, biz seni yaratamiz. Landosh. Voy, tavilini. Siz kelishasizmi? Biz Kelishmişe koya varasın indi bunda. Rafael abi Sizga ketib to'g'ri. bitmadi galiba. 10 ball. Молодцы. Davom etamiz. Nazlı biluvchi. Nazlı biluvchi, nindi chizda bor ul nazlı biluvchi. Susag'an. Aydaga tag'in bir so'zga bir kishi. Nazlı böyle şu susagan bir kişi. Umid Abri. Aydaga sizdan da bir fikrlar. Biz bundan şıpırttıratıgılar işbesiz. Ayvaz Hambalovich. Ah, Ah, nazlı biluşu susagan bir kişi. İrkenin. Ah, mesela susagan. Susagan. Давай, Берестер! qo'shildingiz da birinchi bo'lib javob aytdingiz. 10 ball sizniki. Ya. Ham so'nggi 4-jirinda ig'tibor bilan tinglaymiz, ham durust etib tugal javobda qaytaramiz. Sening ko'zlar, Senin Firzer değil mi? Senin Kuzer. ko'zlar ekan. Men bir şey bilam senin Kuzer. Lekin senin Kuzer tug'iladi. Senin gözler biraz gına kısılıp gitken iken. Abri bizim turna Benim şurbu. yüzler. Senin gözler benim yüzler. Benim yüzler. Ayı. Bu kişinin iki yüzü var mı? Ayı. İki yüzlü kişi. İki yüzlü kişi. Abri sin bu. Gılyas. Gılyas. Gılyas senin yüzler benim yüzler. Barliq so'zlarida desak da chiqib bitdi bu g'oy. Hali yuraklarda qolsin degan so'zda istaldi. Süzleri tanış mı? Yüreklerde kalsın. O'ylaymiz. Dişalarsın bu. Jar. Kim yazasın bunday şiirler? Ayı. Aning o'rinlarini olsin, ular bek durust tugal motor to'g'ri keladigan shi'r. Bu Rifat Zaripov'un repertuarından tugilmiken. Tugilmiken. Ona. Azat Faslıyev. Yarattın. Ata gitken. Keyifler düştü yigitler. Bir vahşi yüzümle koyak gidelim anlamayacağım. Yara. Efirda jırlauga topshiruv do'stlar, biz motor ettirib, birlashib, kuylashib, aralashib motor ettirib o'yinlarni uzdiramiz. 3-turga ko'char oldindan Gulnaz Safarova. Ayı. Siz bu yil birinchi topqir maktabga ketgansiz deb eshitdim. Ayı. Aydanning birinchi klassda bor. Nechigrak kechirishlar. Sen o'qirga hazırmi? El kadr ortasında teginde yugurib yürüyeyim mi? Biz okurga hazır deb ayta olamiz. Moral yoqdan da chunki o o'zgan yilni bir yil hazırlikka yirdik, maktabga hazırladilar, bir ko'p darslar hazırladik. Shunga ko'ra nidir tege maktabning eshik oldin endi o'tdik desak da bo'la. Shunga ko'ra Allohga shukr bola oshqinib turam, endi o'qiyashaqman deb. Hammanisi bilan ishga yarib kelar. Maktabdan menga yerib yuray, o'qiyashaqman deb otlig'ib tura. Shunga ko'ra amin degan saatine to'g'ri kelsin aybatlab okurga. Hele Gülnaz burada atını bit unutmayacak. Onun bir tuğan kında 1 sentyabrda. Şuna göre her yılını 1 sentyabrda balanı da ilde kişi bilen tuğan kında Albatta şulay bo'lsin, bolalar gil beshligini o'qisin, tirishib o'qisinlar, bolalar bizning tirak. Shunga ko'ra Gülnaz o'ngishlar yo'ldosh bo'lsin. Endi sening o'tgan tuğan kuning uchun ko'ngildan tabriklab, mana qo'llashabamiz qatda. Rahmat. Rahmat. Do'stlar, 3-tur turda hozir bir qiziqli tur deb sanayman bu turni. Ekranga e'tibor bilan qaraymiz. 2 artist İkisi birga qo'shilgan. Ularning yuzlariga qarab, boshqa kishilar ko'z oldiga kelib bosirgan mumkin. Ammo lekin sizga tanirga kerak bo'ladi. Nindi 2 artist qo'shilgan ekan. E'tibor ekranga. Baribir finalist. Ana. Birinchi bo'ldi. Haydagiz. Ilnaz Bak ham Salovat Minxanov. Evet. Diriz, Ilnazbek ham Salovat Minxanov. Diriz qo'shildingiz. Tezroq bo'ling. Qo'shabız Shirat Aslan.
Biz birinchi. Bular tag'in birinchi bo'ldi. Eshik Әне endi. кісі Mana мұны? shular Ana sizda mikrofon ishlamay, shu tovushlar eshitdik. Pish degan. Aytsangiz tezroq javob beramiz. Dilar Igmatullina ham Ham Güzel Ahmedova. Sizning fikrlar. Yo'q. Go'zaliya ham Yo'q, Güzeliye tugul Yo'q, bu. yo'q. Güzeliye Ahmetova tugul. Bu Güzel Ahmetova. Birisi Aye. iyi. Aye, birisi. İkincisi yok. Dila Ni'matulli tugul bu dostlar. Güzel Ahmetova birinchisi, Ay, birinchi bo'lsa, birinchisi Güzel ikkinchisi kim Ahmetova. bo'ladi? Aygil Rahimova bu. Aygil Rahimova'nın onun kadri Aygil, bar, Aygil. Bardır. 3 javob. Güzel Ahmetova ham Apanayeva Albina. İyi. Yok. Bu butunlay durust tugul. Qarang. Javob yo'q birigizdan da To'xta, Güzel shu Ahmetova deb qarang, keldi. to'xta. Biz tag'in bir yana aytib qaraylik hali. Qarali yuzida qaraylik. Mana bu yo'q ko'krak bu Rahimova'nın tugul jamoat. Gulnozniki tugal. Yo'q. Bu Aytsak yaraymi? Yaraydi. To'g'ri. İlsiye Bedreddinova bu. aytdim. İlsiye Bedreddinova. Şol, İlsiye. İlsiye. Yo'q. İrke. Rifat Zaripov, Firdus Temayev. Min. Ebri. Yo'q. Birigizdan da dirish javob yo'q, e'tibor ekranga. Anayim. Malika ham Güzel Ahmetova. Malika, biz seni bunda da tanımaymiz hali. Davom etamiz. Qaraymiz. Ana birinchi bo'ldi. Ana tag'in birinchi bo'ldi. Ayvaz ben kışkırdım. Vurmayayım. 3 sekund o'ylarga. Birinchi bo'lirga deb kışkırdım men, değil mi? 2. Bu kimsin bu? Liliya Ahmed shuni birsi. Kulmaga shu. Yo'q. Javob. Bu Liliya Ahmeddinovning kulmaga. Liliya Ahmeddinová? Liliya Ahmeddinová ham Biz bu maqbuli birinchi. Qo'shamiz sizga. Ay, Hayda. kimsin Qo'sh. buni? Bular o'ylaylar, Lütsiya fikr yo'q. Kusina qarshi qoldi. Ellerli yıldızlar var hazır. Bularning siz Dilara İlaltinova var Dilara şarabısı. İlaltinova birisi. Aye. Birisi. İkincisi. Kim? Dilara İlaltinova. İkincisi Liliya Igmatullina. Ham Robert Mignollin. Yok bu Dilara İlaltinova uşağın yüzü, değil mi? Ben bilmem вообще bu jırçılarını. Min de bilmem bu jırçılarını, точно bilmem. Min de bilmem. Gümbeler şekilli puk 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 çıkalarda. Min bilmem. Tanı şundan sonra. Biz radyoda akşamız, biz yüzlerini kurmayız, şuna kırarız. Tavuşun siz Tatar jırlarini alıp barasız, salyankalarını alıp barasız. Her birisinde Saytım dostlar dürüst degan javob bo'lmadi, iqtibor ekranga. Diliya Galiyeva. Ham Leyla Leyla Galiyeva. Galiyeva. Bilmeydireyim. Ballar hali o'zimizga qola davom etamiz. Ana bo'ldi. Ana buldu. Enver Nurgaliyev ham Hem DJ, Elvin Gray. DJ Elvin Gray. Yok, Elvin Gray Radyo Gülü Action diye DJ Elvin Gray. Bu benim dikanға aşağı. Dürüst javob. Endi Enver ham Radik. Gülü Action. iqtibor ekranga. O yarıyla Enver Nurgaliyev'den de прическа tugul. Elvin Gray ham albatta Enver Nurgaliyev bo'ldi. Dürüst javoblar bo'ldi. 10 ballni oldik. 3-turga bek zo'r rahmat. Aytib 4-turga o'tamiz dostlar. Dostlar biz gürletip jırlauga topshiruvning nishik bolganida sezilmay uzib bora 4-turga ko'chish oldidan Abri, do'stim, kursdosh. Sening yolingni eshitgach quvondim, shodlandim, ixlos ko'ngildan chin Üçüncü yurakdan. kitap kreatif ola. Ayrılgan. Mana bunda fikrlar bek ko'p. Siz de naqshlay o'ylagansizlar. Ol o'zining turkumin barliqqa keltirib, sольный konsertlar bilan Tatariston ham Boshqirdiston Respublikasi bilan gastrollarga chiqa. Qozonda qo'yshan, respublikada qo'yshan, qo'yshan kelik, qo'yda kelik, choqir, ayt Abri. 28 noyabr Qozon G'aflat To'qay ismidagi Tatar davlat filarmoniyasi 18da 30 kiligiz qiymat tugir Rifatda bo'ladi deydi, qo'noqqa kelam deydi. Boş tebrikler bular. Boş menda kelerman. Allah bersa. Hozir menda sen Abri konsertlarga. Akirna vazirlarni bitamiz, Alloh bersin abi. O'ngishlar yo'ldosh bo'lsin, Rahmat, o'ngishlar rahmat. tilaymiz. Tomoshachilar ko'p bo'lsin, yoratib Amin. kelsinlar, yoratib ketsinlar. Amin. Ham endi 4-turda yoratib borarga nasib bo'lsin sizga. Amin. Amin. 4-tur do'stlar, hozir video kliplar chiqacak. Boshdan video klipni jirsiz, kuysiz, mo'ngsizgina qaraymiz. Andan shularga 2 variant bor bizning. 2 jir, 2 klip usulga. Mana siz so'ylab olirga tegishsiz. Qaysi turi keladi? Bu jir turi keladimi, yo'q, boshqa Ay, turi bu dürüst variantni Siz aytgan. dürüst variantni Jırsiz, aytgan. mongsuz, kuysiz bu bitinde. Bulayda çıkışı kliplerinin bütünsüne turu kelesi. Tatariston 90% Boshdan shunda kuysiz kelib. tinglaymiz. İxtibor ekranga. Nishlilar bunda? Nesasin bu? Bunda casting var ha. Bu
Aha! Так, bu yigitni bilasizsiz. Bu bit Дамир Савой. Yo'q. Майкл Джордан. Kilsiye Bedrettin'in Bu İlsiye ansambline Bedrettin'in yangi bilmiyorsun. kasting var. iPhone, telefon algan, iPhone algan yangi. O, maqtan. Bu Tatar klibi misin? Mike Tyson. Ha, bu взятка berdi, взятка, rishvat berdi juriga. Yok, bu Anlaşıldı. Tatar klibi misin? Bu Tatar klibi. Anlaşıldı. Eye, Tege Tatar yigitimi? Tat Mustafa Emin öyle kanalından edim. her daim kuzatlatılan 50 Cent yana klip çıradı. Siz kızık etip matur ettirip komentarlar yasadığınız hazır kiga salıp tınlap barayız. İktibar. Biz kaçak Abi şıkratı sıra değil. Motorga quyosh yilmayib turib kayflar ko'tarinki ko'ngilga jilib barar hozir boqsida yaxshi dunyo motorlana sishiqlar motor kelar Bu shig'ara Tatar Aytsam yaraymi? o'z turmushi har kimning o'z yo'li kimdir jiylakka bora Bu bir variant buldu. Bu точно моң so'z bo'ldi bu. Bizga qishqirgan kerakmi? Bizga qışqıra kerakmi? Bunda уже signallar, onyalar, pışpışlar yo'qoldi. Bunda bari tek hozir fikrli bizda ham dürüst variantlarni to'ylab qoldi. Haydagiz, hozir ikkinchi variantga ko'z solib o'zamiz do'stlar. Bakşamda uskan olmaz Bulak Mine bu jer, mine bu. Mine bu variant doğru gelir. Mana bu variant to'g'ri keladi. Ayy. Signal berib qarayman. Mana olma tishlangan olma shu endi bu. Bizda shu variantda endi, bizda shu variantda. Потому Ha, bu, chunki tegisi to'g'ri kelmayani. Tegisi butunlay to'g'ri keldi. Endi klipni umuman TM TV kanal, Tat Mustafa kanalidan ko'rsatmaslar. Bunda tag'in e'tiborga qo'ymasangiz, mana bu shirlagan yigit o'zi shu tusli yigitimiz bo'lsa, Ikkinchi variant. komil tugul. Abri siz buni sizlarga tegishli. Biz ikkinchi variantni so'raymiz. İkinci variant. İkinci variant albatta. İkinci variant sizning. İkinci İkinci variant iktibar ekranda. Ama bakşamda uskan olmaz Mana bu. Bulak edemimsin ya kızarama Shundan ay do'stlar, agar bu kliplarında, bu jırlarında siz de tanımasanız kim tanır? Kimsin bu Kim tanır? yigit? Kimsin bu Amba yigit? amba Bu anda. yigitning kim bo'luvi? Dirish Boji, javob. Boji Yusuf ismi. Ruslan Timirlanov. Bujo olmajiri bilan. Bujo. 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 Anlaşıldımı? Mine Bujo. Hem indi sizin Elle ikinci Bujo Safin. Başkırtıstan yigiti ol. 10 balını bölmeyimiz 10 balını. Sizge de 10 bal, sizge de 10 bal veririz de. Şutlar tegizlese hem devam ederiz. Tegizlashmay to'xtamiz. Bari 10 balga İyi, olga tegizlashar, boramiz. tegizlashar. Tegizleşmeyken ayı. Siz Tegizlasha. Rifat aytdi, значит tegizlasha. devam ederiz. Qaraymiz ekranga. Oho, bu bilasizmi tege? Bu kimsin? Brigada kinosidagi James Bond. yigit bo'lsin. Filiz Kahirov Bu qaşagan. bu bir hislenip bara. Ne bu? Teke yigit bu. Mening shirinda bularga tegishli. Üstigine qarang. Голливудский Filiz Bu Kahirov yigit bu. bek siyqimli. Tabiatını dimatur. Tabiat yaratan. Bu Salat meni qani qilib bilmasmi bu tege? Birga Qara kino bosun. turgan. Mana bu abridirse bu nedir şunu min baram. Yo'q, bu bilasizmi? Yo'q. Odatda bunday shirni avul turida shirlaganda tushiradi bunday tege avulga qaytdim deb shahardan eshittirib tikalanib ketadi, avulga qaytib mana yuri bulunda. Bu Yo'q, avulga biz- qaytdim degan shir 100%. Ayda ko'p söyleysiz, qarang hali. Evrisiz fikir, dürüst fikirde. Yanar yıldızlar Aha, aha. Yıldız yana köpek. Mana bu yıldız. bara. Aytamiz Salat meni qani qildi. Bu bara bu jir. Ha bu rap yazar, Bara. rap yazar, şiir yazar. Bunda traktoruna jetmeymi? Mening ko'zliklarim shap. Hozir Kukta aytamiz. bizning uchun yana yulduzlar. Necha kukta bulut so'ng olacağım bunda. Mana gündüz çürtkenlerinde bir uylab bitirmaganlardir. Bilaman. Tag'in bir varianti bor. Belki variant, Belki bu dürüst de Tegisinden tag'in logik bir var, variant. logik Mana bir variant. Tag'in bir variant aytasiz. Mana evi. Mana Ayvaz sen aytgan Qara, bu fikirlar, sizga to'g'ri keladi. motiv to'g'ri kelaymi? Boshlaysiz. Boshlaysiz. Biz birinchi Bular aytib, söyleyeyim. Ali yori Ozod filmi biter. Qarali bu. Anda Bu Avuz ikkinchi Turkiya turan yigit birinchisi bo'lmaydi. bilan ikkinchisi de birisine o'xshaganlar. İkincisini qavatdan qarab bo'lmasmi ekan? Yo'q Mesela endi. yashab Ali Yori Tatar radiosunda shunday Xudsovet degan ayol bor. Kun sayin pachqilab shirlar keladi bizga, deymi? Ham mana bu yigitni men yuzini ko'rgan yo'q edi, lekin bizga ko'pdan tugul Alfred Battershin degan bir reper yigitning shirlarini olib keldilar. Bu shir oralarida bor edi, mening hozir pseudonimimni xotirlamayman. Reper yigit shokir birinchisi, billas ishonmang, agarda jingilsam tega ajatni qaytarib turmasang bo'lar. Agar durust. Birinchi variant. Birinchi Alfred variant Battershin. deymi? Anlaşıldı fikir sizningcha. Yo, agarda mana o klipning logikasini qarasang, mana kukta bizning uchun balqi yulduzlar, ham bulutli kuk izi. Men bu klipning rejissyori bo'lmas edim birinchidan, ham bu rejissyorni otib o'tirar. Sen ko'rdingmi sen bulutlu kunda kuzlik kiyib yur. Ansıq umuman endi apofyozlarning. Salat meni hozir otib o'tirga yaramay. Lekin no ikkinchisidan bosib turganim bor aytadi.
дип басып тора. Ритмга бераз алсалар. Шулай булгач сезнең фикер? Кайсысы? Икәү алабыз. Безнеке бер. Безнеке бер. Сезнеке бер, сезнеке ике. Җиңелсәк җиңеләбез, шорт дип. Хитрый командалар кайсы икәнен ерактан ук күренеп тора. Бар экранда. Яnar yıldızlar Кем? Айбаз белән Гөлназ тизенә пышылдашып алып бар да. Кем фикергә Гөлназдан двоюродныйын әйттек. Бу клипның режиссеры Альфред, клип Альфред. Альфред исемле егет булмый. Дөрес, Альфред исемле егет, җырның исеме Яз булсын, яра. Яна йылдызлар дигән. Bulutlar arasından yana yıldızlar diye bitireyim. Алар әбри көндез дә бар, кич тә бар, төнлә дә бар. Менә режиссер Ялганы күреп булмый бит инде bulut arasında. Аның клип төшерергә вакыты. Әбри, иң мөһиме матур кадр, матур болын бар, Әйе. күзлек бар. Чыкканда 12-дә. Бергә вакыт бар клип төшерә. Янганын көтеп торсаң, җырның популяр вакыт үтә. Yo, анасы бит әле төнге камералар кыйбатрак тора, нормально. Төнлә төшереп булмый, төнлә бит камера күрсәтми. Ярар сез җиңүчегә булда Фикерләр монда бик күп. Кызык. Ә без дәвам итәбез. Карыйбыз җираттагысын. Әйдәгез Рифатны күрсәтик. Менә ич. Abo! Менә бит. Бу татар клибымсы? Бу татар Бу клипы. татар клипы. Бу Каспер деген хәтерисезме? Bu караклар булар кергән. Бу клипка дөресен әйткәндә Ой. Асыл яр клип чыкты түгел монда. Асыл яр? Караклар. Асыл яр мәңге монда клип Дискотека бара. Бу минем туган көндәге. Кемнең клибын ашырган микән? Линар Яшин, ләкин Линар Яшин монда клип төшергәне юк. Менә хәзер инде музыка астында тыңлап карыйбыз. Юк инде бу түгел. Менә бассейнга ташландылар. Менә Асыл яр. Бандит бар кирделәр. Әтеге күзлеклеләр вообще әбригә охшаган бер серенат Хәзер икенче балет. җыр LJ-ны Шуңа кылаша. әбри битен тымалабрак. Әйдәгез тагын бер вариантны карыйбыз. Yo, ярыймы? Biz birini söyleyemiz. Юк, дөресен әйткәндә, без инде монда хәтта уенсызда белергә була. Буйдакларның клибын без беләбез. Зөфәр Билаловның бу клибын шулай ук моннан бер 10 ел элек төшерелгән клипны белмәсәгез зур гынах. Гөлназ, сезгә әйтәм мин хәзер. Әстәгъфирулла, мин бу клипны Зөфәр Билалов каракаш зәңгәр күз. Мин беренче тапкыр күрәм әлеге клипны, мин әле уйлаган идем, нишләп шундый Бу күптәнге клип начар бу. сыйфатлы клипсың бу яңа 10 ел элек төшергән. төшергәннәр. Фикер. Зөфәр Билалов. Зөфәр Билалов. Зөфәр Билалов дип уйлыйлар. Сез кем дип уйлыйсыз? Züfer Bilalov birinci vəriyyət. Беренче вариант дип уйлыйсыз. Зөфәр Билалов буйдаклар йөри картайып. Yox, tramvayçı. Беренче вариант. Менә мин сезне кисәтеп куям. Әгәр сез ялгышасыз икән, икегез дә беренче вариант сайлады. Икенче вариант булса, берегезгә дә бер балл өстәлгән. Әгәр дә ялгышасы икән, моны очып китәсез теге катапульта. Беренче вариант, әйме? Тотуда отырды. Беренче вариант. Birinci vəriyyət. Әйе, әйе. Игътибар экранга. Zəngər qız. Eytmə bəğrim. Әгәр бу төшерә җырмый. Qaraşı zəngər qız. Alışır biz biraz düz. Yo, no, Әле монда Зөфәр абыйым да Билалов яп-яшь. молодец икән, ниме? Анда ук нидер, теге Каспер привидениялар булган 10 ел. Хәзер мондый хәзердә төшерә алмыйлар мондый клипны. Менә шундый молодец, шундый ситуацияны бурып ала белә, молодец. Тәҗрибә инде, аны сатып та алып булмый, укып та алып булмый. Гөлназ молодец. Зөфәр абый сиңа 5 балл куйгандыр абый бәлки. Кем таныды соң теге бүрекле күзлекле Зәйнәп апаны кем таныды менә? Аны әле бәлки дә танымады. Димәк, дөрес җавап икегезнеке дә, икегезгә дә, ике командага да 10. 20 Вау! Шулай булгач, сезне 85-60 белән җиңәбез. 85-60 ул син давление әбри. Ишкә таба. Хөрмәтле ва гыйззәтле уенчыларыбыз һәм хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде җырлау тапшыруы ни кызганыч ахырына да якынлашты. 4 турны да матур иттереп уйнап, йырып, булдыра алганча эшләп чыктык. Егетләргә бер, кызларга рәхмәт әйтеп, үзебезгә бер кул шабыйк әле. Менә бит, менә бит. О, 4 турга да хәзер нәтиҗә ясар вакыт җитте. Кайсы команда җиңде икән дип саныйсыз? Сез инде әлбәттә балларны күреп барасыз. Халык мәхәббәтне яулаган командабыз җиңүче булып чыкты. Рифат, син шунай җиңүче команда кухонный комбайнга кайтып китәчәкме? Китә. Кухонный комбайн җиңүче командага һәм җиңелүчегә холодильник була. 65 балл сезнең команда туплады. Сезнеке 85 кенә. Ай. Кызганыч. Бу уенның шартлары буенча кем иң аз балл җыя, шул җиңүче булады. Шуңа күрә без җиңүче!
Qaysı komanda жиңә, шуны ишек ашып чыгарып җибәрәләр. Беләсезме син? Шуңа күрә достар, монда әле безнең җырлау кип бетте дип нокта да куеп булмый, чөнки сөйләшәбез, уйныйбыз, җырлыйбыз. Бер җыр белән төгәлләмичә булмас, наверное, пожалуй. Uramlarda yalgış kına seni gördüm. Bir görüde yüreğime şunduk girdin. Hisler tulgan köngülüme seni bitirek. Toya almayım sen dip dibe hazır yürek. Yalqınında mehabetin yanımdır lep. Yarattırdın başı gittin minin işlep. Yıllarımı da yürüyüm seni yerim küzülep. Barısın dip yaşayarak. Yalqınında mehabetin yanımdır lep. Yarattırdın başı gittin minin işlep. Yıllarımı da yürüyüm seni yerim küzülep. Barısın dip yaşayarak. Uçraşkanda gözlerime baramışsın. Ella indi sevimni anlamışsın. Yüreğim hazır, yüreğim canım seni izlep. Mehabetten canlarıma dava gerek. Yalqınında mehabetin yanımdır lep. Yarattırdın başı gittin minin işlep. Yıllarımı da yüreğim seni yerim küzülep. Barısın dip yaşayarak. Tik bir gene kuş sal minga. Ümitler bir tartılla bir canım singa. Seyirlerinin alıp minsin kokularına. Şakır mini yüreğinin türlerine. Yalqınında mehabetin yanımdır lep. Yarattırdın başı gittin minin işlep. Yıllarımı da yürüyüm seni yerim küzülep. Barısın dip yaşayarak. Yalqınında mehabetin yanımdır lep. Yarattırdın başı gittin minin işlep. Yıllarımı da yürüyüm seni yerim küzülep. Barısın dip yaşayarak. Barısın dip yaşayarak.